Rusija tvrdi da je Ukrajina izvela masovni napad dronovima na predsjedničku rezidenciju Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti. Kremlj govori o čak 91 dronu koji su, kako kažu, svi oboreni, bez štete i bez žrtava. Ali Kijev poručuje, ništa od ovoga nije istina. Predsjednik Volodimir Zelenski nazvao je optužbe tipičnim ruskim lažima, tvrdeći da Moskva pokušava da sabotira mirovne pregovore i stvori izgovor za novi talas napada na Ukrajinu. Zelenski upozorava da bi sljedeća meta mogao biti Kijev, ne zbog dronova, već zbog političke poruke koju Rusija pokušava da pošalje. Kijev inzistira, dokaz je nula, a napad nikada nije postojao. Lavrov odgovara novim pretnjama. Rusija će preispitati svoju pregovaračku poziciju, ali iz procesa neće izaći. Kremlj dodatno pojačava retoriku, tvrdeći da je ukrajinska vlast prešla na državni terorizam. U isto vrijeme, ukrajinski ministar spoljnih poslova poziva svet da se ne hvata za ruske lažne narative, posebno dok se vode ključni pregovori između SAD i Ukrajine o novom mirovnom planu. Zelenski kaže da postoji realna šansa da se rat završi do 2026. godine, ali samo ako američka podrška ostane jaka. On potvrđuje da SAD nude 15-godišnje bezbednosne garancije, a većina tačaka sporazuma je 95% završena. Najveće prepreke, teritorije Donbasa i nuklearna elektrana Zaporožje, dve teme oko kojih Moskva ne popušta. U priči o dronovima zapravo se vodi bitka za kontrolu mirovnog procesa. Ruska tvrdnja bez dokaza možda je samo signal da se sprema još jedna eskalacija.